in tuna Dr. KC Lalmalsawmzauva'n ZPM he Policy Drafting Committee Secretary hene hello somang pu chairman le voinia helaya local khom zong te tin TV lama le YouTube lama milo thlir tu zong te voinia hian chipai kan buk cheu ani hei program kan muang hianin voinia hian kan policy tlang zar tak kha report a highlight han petura ti kan ya kalom le mai ti chuan ama saberin he policy duanatan hian mi poimo tak takan oma heta kan muang hian heng ho hi introduction han pe masa ila ka ko apian te hi khongai takin an mun an loading anga mi puilam hoin khongai takin mi puiten kut lo bengila lo wal khamila andi zara policy tlang zar tur nei kan di ti sha in ama sabera chuan Dr. Kedet Chong Liana kan chairman kulo bengang ani hi Mizoram chuan speaker kan nei apani na senior lamanin ka sia ka resualem ka helawa pu evroding liana ani hi kan vice chairman chuan ke hi secretary kan ni kan president pulal lian sota ani hi ex officio member ani walle ti chuan puke sap danga kan host kha loading ve reng ro se heta hi tin pulal du oma leader tin pu wal hlana kan MLA zaom tak tin Reverend Dr. K Thanzawa loading box sela tin pu sila tranpuya kan treasurer Professor S. Laram Nging Lova. Aron lang law niya Paul Lama Triem Kashilawa. Dr. Vanlat Hana, MLA. Lamahi. Pulal Buan Puya Punte, GS Minority. Pona, Taki. Kongkaki. Pumuan Puya. Suan, Pupisi Valal Ruata, Secretary General. Tin puparo thanga GSGAD heta hi tin pu edi zo sang le na call ni publicity he lai hi chuan pu es la lian zola secretary policy and research heta hi walle anni ho wang khan voin ya hian policy release tur kan na yan chuwa kan lom em ani ti kha kan sei duwa ti hian a toy thang berin policy kan buat sai dan han sai ta ila in huveka January sompali kum sang ni somni khan amma saberna ta kan han thua ti chuan he policy sai ho na tan hian voice sompariat zet kan thu khomani kun na thuk tu ta pual agriculture allied sector bi ka tan hian voice sari ni sari te me kan thua ani to love kan te kan sual mum shamani ti chuan he kan policy hi a thei china kan pha ang tokin research base in kan kalpui ve tin a topic a zirin bithiam bik te po kan soma kan ron boka kan len sit bok thina ti chuan me ni som paru khan PSC min pompuya atuk meya executive committee sangin min pompui le avoin ni kan lo thleng ta ni amonga zia hin mu chuan hei pu evroding lian ate chunga hian voinia abik taka lom thu soi kan han duwa he meeting voice som pariat kan nei chung hian ani chung hian min thleng tluan chuak deuh thoa voi ni khati lo chu wang chuan pu marawate chung kha om khongai takin loading lok teu khongai pithia gi po hakam mua nimin lam kha chuan ole kan lom tak zat ani chung ko chunga hian ti kha kan sei du ani chu he policy hian chapter som pali kan ta
toy te in karon highlight don ani amin kha chu kan chembe na soifia to a mason na ti ringot hi kan dulo mason na tluan tling mason na tlo zok ti kha voini han sustainable kha kan han bel ani a atum bera chu thei kan e chak huam huama akung kit mei lovin thatakin kan lowanga kan thalo lom zel tur ten an ro tur ron nei ve ang kong pui tha kan du awangin kan ram ngole kan luite kan ti sekher tur ani lo khami ngai tua chunga mason na kalpui kha sustainable development in a ko chu ni a ahna chiang du ta UN sustainable development goal som pasari te kha du le internet a train lo en ta ila a tha ome ti chuan he policy buat sai na tan hian kan riat zong song kan da lo zia po kan ziak lo wa in zia that sia khi kan hlau berani kan ti thei tur chin ni kan riat che het thila hian kan ziak langa chu po chu chang chuan kan ti thei tak tak ngem le kan ti thin mi pui bu mi kan hlau berani voini hian ti ha kan soi du a kan cheme na ron soi to a ate thei ang ber azim thei ang berin voinia abu kan ron zor chuakha kan siamani a hei bak hi ti tur kan na lutuka amaro chu hei helai kan han soyang hian alang zo lo kan leiba ro chun tur kan ngai to in atira kan da te po kan nuk let le ani kan soyang khan mi pui bum kan hlau ber ani ti kha ani a sem kan zuar lo voini a hian ka soinon leang sem kan zuar lo thorim na kan zuar ti lai hi thanem ngai takin kan sei ve du ni chu chapter mas sabera hian kut na thok tu te pual kan da anni hian chanvo poimo beran chang do na amaro chu bul kan tran tak tak don chuan lan reform atang de ya bul kan tran ngai tin khotina mumal takin lan record kan siam ngai bokani sustainable kan ti to kha kan ram en kol dan po mumal zok en kol kan tuma alemain huang hian azol thalai hi chu leileta chu aya oi tlan de hlek zol tha si hawa hi teres atan chu mi chung le a chuan changkham ti kan tuma tin chu aya chung le a chuan kan nung cha te tan mun kan bua sai ve don hei kan tuinar turan di bokani tiang khanin mumal takin the chin chin kalpui kan tuma mun zong songai ro chuan thei lawang ti kan chiang sa ani tin he agriculture policy a alai lum lua tu chu zau be pi kan thla do na class that approach kan kalpui do na hei hi chin hi in kan kalpui anga ma sa zo ka chuan phai zau kan tianga tin apani na chuan zo zau kan ti don bokani ti chuan phai zau in ria thiam theinan alem hi ti hian kan mi thla thiam theinan kan handa chuaka hei hi Vietnam ram ke mani ang climate nei le ke mani ang landscape nei te ke mani ang geography nei te na an kalpui mek dan ani a ti chuan a chung lamit en chuan khi thing an zuati in huanga ti chuan a phaizol bul te khi ti khian teresin an siama ke ni chuan khi ba ka khian animal husbandry ran vulte tel kan tuma a the china tin solar water pump te ruatui khol te ti khan mechanization ten kalpui kan tum ani ti chuan kong kan pe ni pon akum le pian san de an piam san de lo turin permanent zokin kalpui kan tuma hei hi voile khata kan tiru prup theilawang ti tur ama ti tur kan nga mei ti chuan arem chan lai ata tolin kan ti don ani thingtla lo nei hi kan ban san mei thei don ri lova chuwang chuan lo nei dan thazok permanent zok yang het zok angai sia chuwang chuan zawbo zawang hian ilu chilem uti kha kan ho tu ten an han rod le a ti chuan hei po hi thingtlang pa ho hian an khu a ram that du na thai that du na a bule bal ho ram chu an hrelutuk chung ho ten en chuan he ta kan agriculture mi thiam ten an thanganga bo big ram kan ne yang ti chuan a tha chin dan a tha thin tura zirin kum thum kum nga kum som te poni ang helai kan ti kha helaya a thei vek lawang tin phai zaw ang kha integrated approach po man vek thei lawanga a thena chuanin so thing chin na big te a thena chuan chi sang sang chin na te a thena chuan tomato chinan te po kan mangang khatiang khan om zenei takin kan ram tu na kan man ai hlok zo kan man hi kan tuma
tin hei hi chang dol misal Mizoram Sloping Land Agriculture Technology FAO ho ne kan project pakhat ami a model karot lak chu ani a hetiang deuh lek hian tun ma kan chang kham kha chu kum khat dai tura khamani deuh bok nen kum lun turang chuan om ze nei zokin dolila hemi appera kan khen po hi kum lum thlai chi phuin nam ko te bel han ti ang chi akha kan man thei chuanin adol tu an nga langa tikhian sol kha ain deposit anga natural terrace a siamanga om ze nei zok deun kan mang theyang a ti kha kan ril ru ani a tin urban farming hi war taka kalpui kan ril ru ko alema kan muang hian soi tamangai om love greenhouse le kan inchung le aver ang chi te kha kan song bolanga ti ang khian abik takin hemi atroi ma chi highly perishable items kan ti hoatan hian kan mang big dawang chu kan ti a ti chuan khopui lamin atroi ma dewan chinga thingtlang ata ron lu tur chu tlema troi har deuh te po teng khan rom han na fel tak kan han siama agriculture and allied sector a hian ranvul poimo ma avul dan tur chi ni kan nei dona pakhat na chuan ahu hawa vul chi farm village ka kan han ti a society te ang mo association ang tena han vul theyanga ti entrepreneurship into na hian kan thalai te zinga po kalpui me kan oma kan member te zinga po ti khan chin in lom lian deuh kan han thena te chuan operation manual mu mal tak kan siam don boka kan ngai poimo chu bazara saman hi acho ina control ani ti kan shia ta wangin acho atang kan to de langai abul thuma tang kan chana ngai ni ti hi kan roi tu te ngai dan ani a tin ran zun le ek po mumal taka song bol kan tuma hlotlin pui tham nge ngei tura bultan kan tir kan tuma tu te mo anga apui ni thum han impact vel ha kan ti don lo project based kan kalpui anga project a thalo chuan kan chom dol don lo tin avul tu reng training te exposure te capacity building mumal takan kalpui don hei hi a model kan thanzinga chuan vokani a hei putan pui phe chuanin leng pui khwan a model tur siam mup mu pa hetiang deuh chia chi hen tu na siam der toni tiang hian bong vul kan tui pui dona tin vokan vulani pon kan soyang khan pui ni khat kan tilo atam tham lo vul kha kan ril ru a boiler kan vulani pon ar kan vulani pon tiang khian kan tianga tin zo ar hi leitur om mumal to lowa hei hi kan nam thil kan nam nge ni choi san na te po ani pa a tin tourism nen te po kan laling chawanga tiang hian om zenei takin kan vul don ani tin beram le kel ang chi te po kha tiang khian in wang hian tam tham lo kan rota vok sa elo bong sa elo ho hi an tam khop meya heng ho hian ei turan du em chu heng ho hi ani a market om sa ti kan shia ta wangin tiang khian kan han rotani tin sanga khoi hi chi thumin kan kalpui dona ama sabera chuan sanga deal an yanga hei project base kalpui tur thawni a du zong kan tran pui thei don lo tin tui khwa sanga hei cage te pon siam ang chi kha serluya te tin tui ria te poti theyanga tin kan luidung pa ngai sanga po mumal takin hei ka helai lang ang hian fishing season te closing season te nein guideline mumal takan siamanga tiang chuan kan kalpui don ani sericulture hi poimo khop maya pangang khoi du te atu langin sarkar ra chom do langa a thorin engba kan pe don lo kan ti to kha tin pangang khoi hi hei bul te thing thei mu te kan han phuna a thang thuaya a noya hian thlai dang hlu tak tak a phu ange a chin tel theya chuwang cho intercropping kan kalpui dona a chi hi are siam sa in sarkar da le sak don bok a tin sericulture big hi global warming tuna kan problem kan kholum na salutuk address na ta na thangala achan chu thingpuna tela wangin chu advantage na ani tin horticulture hi Mizoram hi horticulture lan ani kan ram hi tlang ram ani chumi om zia chu horticulture ram kan ni ti na ni hey kan potential hi sa khop me helai hian na tam tak kan siam thepo kan ringa Mizoram hi climatic region chi thuma kan thena hey hi ram lum mun niam lam pangkhani tin pual loi ram kan nei boka tle han sang de moderate climate kan tiang chi kha tin chumi pialia chuanin ai sang zok kha zo kan han ti mei mun sang mun vot kha om le tiang khia thei chen chena zone in kan thenanga amaro chu helaya kan shiatel tur kan ze du chu
kan geography hi dang lam em awangin phai bul mai a hian zo hi omngal thina Mizoram chu wang chuanin kha angani wang khan sen thaina an project a one district one product an tiang chi te hi a reality a ati ve theilo chu wang chuan an ni ang ti diak ni si loin ke ma ni ram leilung milin kan climate milin kan kalpui don ani tin thai boy pui tur bik hi kan thlang fel to a chu chin ni in kan thlanga pakhana chuan export oriented thon chua tur deuh bik tin a panina chuan tual chunga tiral tur an chi kha kan thlang boka hun kan lak rei lo na ka chiar chu lo nga nakina abuen endonia tin akal pui dan tur po hi uluk takin kan han duanga pakhatna chuan thlai ret fel fai tak so ka na siam dona tin atulang zelin achi po angai tu puyang kan ti a vegetable supply chains po hi chini in kan kalpui kan ril ru de leka pakhatna chuan entrepreneurship angin mimal le pol ang ten inzom khominan ti du chuan a tha kan ti a tin sarkar angin society ang pon akal pui thei boka tin chu ba ka chuan crop insurance le minimum support price hi ip tak chungin kan leiba kan ril ruwa vong reng chungin thok le khata ti phut lovin a crop azirin zoi te na ta tolin ti thei kan in be sei bok ani tin kan state on revenue at lema wangin central atanga project omsa agro processing cluster ang chi te po man tang kai kan tum do na tin industrial policy kan lu lenga na china kan han soi horticulture le akai noi agriculture ho angkha kan han thar ta chara khami kan thar chua low process kha agro and horti based industry kha priority number 1 kan pele dona tin wood based industry kan oranga entrepreneurship and skill development kan or don boka tin IT electronics le polytechnica helai bi ka hi kan thalai te khovel siam kan tumna ni a venia ZPM kan ho tu te hian thil zong an shrelowa innovative tak thalai tam takan oma chung ho chuan proposal an ron siamanga anin chanti chuan an facilitate so ka chu facilitator atang don ani ke ma anin a zong kan duan sak thailo chu industry bi ka kan kalpui dan tur ani a amaro chu industry hi han soi thin mai la pawara kan to de lo chuan tingai na lo chu wang chuan ZPM chuan thil pani trust area kan ne ya pakhata chuan solar ni chakna apani na chuanin tui khwa hydropower an ya hetain muang hian lui pathum kan han thlang chuaka tlong hi bulton na man kan ho tu ten 100 ru de leka kan muang hian hei 55 megawatt ani alung leng bula hei hi multi purpose a kalpui kan ril ru ka inland waterway atan te tin recreation atan te chung ba ka chuanin hemi tlong lui kan lak man to tak kan pam chonga lo hian gravity in tlom zoka tuila nan te po man kan tuma adang pani ero hi chu kumnga chung hian kan ti lo tin man kan ring lo tlong ero hi chu kumnga chu chon zo man shram kan tum ti la ya kha kan sei do long term project ani chu ti chuan electric bill hi kumnga chung a ret ti pun lo kan tuma khi a ret pun nain hu vek hi kum tin mai hian a re hin ti pung ula an nung bera po kan ho tu ten an nge lom chung pon ti khianin kan muangin 6.7% in apung he ani khale ana hei hi keni chuan ti lo sham kan tum chu ti kha kan sei du ni tin hei voinia po abil pe lei thailo mu mal lo kan la neya sum kan ma mo te reng nen abil pe dan tal hi chu siam ol sam ve ila ti kha ani a khata khan ma kan la don boka tin mi pui hian ahun taka bil kan pe chung hian sarkar hian ahun taka bil a pek thin lo wangin khulama le na lama kan choi tok maya hei hi ahun taka kan pek chuan khami kan choi tok thina kha kan pek tlai late fee kha kan mulia doda sarkar sum tok na thatak ani don boka kha thei top kan chua don boka ni ti chuan an next han kal le ta ila transport and communication heta kan muang hian apoi mo em akhi motor pe khi chu adang thau zung sikhen atlan thei mi anu atang tlatani khi ale main muang hian kal ve thei lo reng chu vai nia kan din hun ni a khimi ba ka khian hemi communication noya hian hei mobile tower han tiang chi te
BSNL eng mon hi telvek ani ti kha kan han zep du boka ti chuanin eng na po thok do ni la wak calendar mu mal tak kan climate sha thiam chun kan season sha thiam chungin i kan siamanga chu chu mi puya tlang zar thin kan tum boka ti chuanin contract na ani pon hei helai kan soang hian open tenderin kan ko thin do na lo thei lowa restrict tender ngai ni pon dan a sa veka chumi chu kan zom do na tin contract le supply na reng ral chon phalani don lo ni contract le supply na reng ral chon phalani don lo ti ha kan sen don le do ni a thei china cement concrete mangin kong kan siam ma sanga a chunga tuna kan kong man thin alkadra hoi kan pha chawang kan ti a hau tak viau don chu wang chuan voi le khata kan ti puk puk thei lawang amaro chu atlo na ni chuan kan seng so ve deuh mei tura kan ngai ani tin British hun lai atanga temporary lei Bailey Bridge hi ata tolin ke ni chuan RCC a thak ve kan tum lengpui airport po hi cargo service tir tura upgrade kan tuma tin helicopter service po tuna hi kan chan lo na salutuka hei po hi ti pundan kan ho tu ten an ngai tu adon ani education policy hi hei pidik te thukar meya kan ngai poi mo khopa hei voinia kan sarkar kan hun sermang tu panaron seikha central lampang ya ron duan zong hi kan thamta na hi mem ti ngai tu chungin new education policy 2020 hi ke ni chuan kan kalpui don an ti zong kan oi don lo tin syllabus a hian moral reform kan datel dona heta hian zonun zemoi ayu paza kan han tiang chi kha kan tel dona professional course kan waranga nachina kan zau policy ten na in link thei turin farm school ang chi te pokha kan han tel dona entrepreneurship ne tin need based job oriented lampang kan war dona syllabus po hi a thei chuan kan thunai na china chuan in ti la sarkar office ten en syllabus siam hawa enge in mamo ti ang zonga kan zir tura kha syllabus siam atang kan tho hawa ngai kan sia chu tiang chuan ma kan la dona zirna in le zir tir tu te hi mumal takin rationalize kan tum voluntary retirement kalpui kan tum boka tin chu ba ka chuan residential school tamjok din turam malak kan han tum boka Mizoram education service nei turam malak ani don bok ani tin hel lampanga lut le ta ila hel a hianin kan shreveka civil hospital in kalchuan khuma omlo ani reng mai ni chuwang chuan gate keeping mechanism anti hemi PHC le urban health center kan nei ang chi ho aizol a phechon paruk tu hen kan nei ya he ang chi te hi civil hospital kluka a extension anga mana khatenga quality service pe kha kan tuma tin district tina RTPC call man theya da reng kan tuma tin district hospital tina hian ICU changtlung tak nei kan tum boka tin on call clinic hon kan tuma thing tlang pa te pona an mama hulan ron biak mai thei tur khan chop chua kan tum nge ani tin healthcare scheme tuna kan kalpui ai changtlung le ol samzo kalpui kan tuma cashless transaction ti kan tuma tin chu mai ba ka anzia lu hun chung rei lo lut tukhi ram riak thin thing tlang mi te tan arem chang lo thina chu wang chuan anzia hun chung hi anzia lu hun chung hi rei jok hon kan tum bok ani in muang khian tin social welfare le social security hi kan ngai poi mo ema mi hring chu ang ting ni mo kan lo pavek don chu wang chuan kum upa te tan recreation center changtlung tak kan ma mo mil tok ziain kan siam chawang kan ti ni tin kum upa te tan pension thatin cheng sang khat kan pe don bokani hei hi a thona kan sem ve tur om chun ani email hei ro hi chu kan ngam ve sak moral a point thiam lo na kan dei lo hemi biga hi chuan tin ko hran le NGO tenen in thurwa taka khotlang nun siam that be pui thak dan rom man na siam kan tum ko hran le NGO tel lovin kan kal thei don lo kan tran hawangai don rual ban lo ten dan ang taka an chan vo an chan thei nan ma kan la dona tin mi pui sarkar kan soi thina kan policy a hian
apoi mo ber chumi pui sarkar ni chumi kan din na tur chuan a grassroots atang kan chananga ti chuan decentralization of power thu nei na semzai village level atang kan chan dona ti chuan khotina village development committee kan siamanga chuta chuan keima ni vc le mi pani pathum me ni lo party zong ayo an telanga prominent citizen an tel bokanga ti chuan khotlang ayan ozowang chutiang chuanin town notify town ang chi te po kal pui kan tum ani tin administrative reform a poimo chu chief minister in council of minister te thataka avil theinan works department big achang lovang hey hi chief minister he could be in don ti nan ni lova vigilance te GAD te poisa velo na khang ho kha en kolang kan ti ani mi puiten all samzo ka sarkar an dor theinan right to public service akle Mizoram ease of doing business te hi arem chanda pianga kalpui ni anga corruption do nan lokau ta hi kan ti chak don kan ti changtlun don tin tuna se triat mene ko asonin office atam thei ang per amun na zo chuan kan seng lu tanga chungzia kan seng lu tu lian ber chu CM office hi kan seng lu don tin department in light in deute minister pakhat noya sectorize an nianga department sang te tho ho na convergence an nei dan tu rom hanan di bok dona tin privatization board kan siamanga sarkar building man lo trol tam tak khoi ama quarter sak sum siam na man ho hi keni chu kan privatize don tin Mizoram ceiling on Quarantor Act 2011 hi en non anianga kan siam thabokang tin hei kan sianga voinia chuan kan sarkar na thokte pon hlola thei lawa ZPM kan sarkar huna financial reform kan ti masak ber tu chu inren chem kan kalpui don tin chu ba ka chuan sum tho chua dan tu state on revenue ti pun dan tu kan ngai tu anga chung zinga chuan inren chem dan soi masata ila zoi na pakhat na chuan chief minister le minister ten sarkar motor pakhat ba kan kol don lowani helaya hian ambulance te pilot te hi chu atel lo ti ka shetaila tuna an nu pui fanaute inda an kor thin hi ative don lo an mani man tur sarkar makhat an poi an kol don ti lai kha ani a MLA minister te mimalkar sarkar sumalei thin hi kan ti top ngal mak don tin CM le minister ham thana don thin facility hi azad ve kan sarkar tu ka train an ngamang em ka shalawa kan ti thanghal don ani tin VIP program engemo mai ain zui do thin te school no pain mo ti rup mai thin te kan ti ve don lowa a poi mo chin cha an telang sum tho chua ve dan tur thung pakhana chuan land reform kan kalpuyanga minol puiten man zoka ram an in sakna tur dai an nei ve theina le mi pam ham le mi du am tena phurit an phurna tur khopa tax sang kan la don progressive tax kan la don mi mal ram atam thei ang per LSC turin ma kan langa hetatang hian sum chia tam tak kan state on revenue alut ve dona hei hi thatna em chu GST a tel ve lo GST a chuan kan la khoma hi central den 50-50 in kan sema hemi hi chu kan pol liao in kan mang thei don ani ten professional tax 15 finance recommendation rotna zui kan kal dona heta tang hian sum tam tak kan halu thei don ani hei hi chu indu chuan lo enjui ve tamei ula Mizoram chunga bengte mi puitana luang chuak turin ma kan la don bok ani tin budget hi akhir khan lu tu deuh leka kan emele tam tak te pon ang sha thiam lo thina hei kan simplify dona tin kun na thok tu te tan budget ta sum kan da don tui policy han sei le taila kan zo tre pania pu chairman tui na ti pung turin NGO tenen tang rual in ma kan la don voinia kan tui din mun kan shavek chu wang chon sei thuya ngai lo mumal zoka tui sem dan kalpui ni nga tin connection impact dan har salut tuk le reilu tuk te po hi mumal zokin kan kalpui do na van ruwa tui khol hi kan war em do na
subsidy a thil in pe dan te po kan ngai tu dona heta hianin ke mani in chung mai ni lo kan hall chung te kan office chung te biak in chung thlen hian ti dana omangem ti kan ho tu te ran dap don ani agritourism a hian agritourism hi alai mu ani dona ti chuan heta hian agripreneurship kan kalpui tel dona homestay warzokin kan kalpui nga picnic atang po hian sum tamjok tho chho thei kan in base seya tiang khian kan kalpui dona hei hi ngachina ka sei Vietnam ho kalpui to dan ani a ani chuan an bu tu atanga an seng khang hian suman la lut ani engwai kan ti ve thei lawang zau policy te bo kan neya chu mai ni lovin hey treasure shop na lo dor te bo kan neya heng promote na chan satan te bo kan manganga kan agriculture nen hian kan tourism hi kan thlen zo manga na china mizo te po kha helai hi chuan boiler la lu kan phalo mai thei ni tiang khan kan ti don chuan sport a hian mizo lampang mizo sport kan nam museum mil kan choilar dona zofa olympic te po hi kum thum dana sum kan nei chuan sum kan nei chu ti zela ngai ti kan tuma tin mizo te talent nei na contact sport an lampang a hian war taka mala kan tum boka ramri boundary hi hey in muang hian boundary committee mi pui huap zo din kan tuma ke mani par timala thil ti kan tumlo kan ramle nam tak tak issue ani awangin chu tiang chuan party tin ai ole NGO ai o in ma kan na dona tin international border hi kan nei zau ma heng bula te hian border check post bula hian economic growth center kan ang tiang chi integrated growth center kha kan din don ani hei hi atop na anianga so thing kan thupui ber pakhat ama saberin tender kan chuang kan ti tender chang tu zinga cheng sumnga emo ai sang a chang tu nam chuan sarkarin agreement a zia puinga uluk takina vilzo yang ti chuan chung ba ka chuan tender chang tu zinga khan cheng sumnga ai niam veka an chan chuan angam sang berangam huai ber kha agreement kan zia puinga khami a chuang zonga kha somnga phalo na zonga kha sarkar tum ve thunganga ti chuan sarkar sum heklu tuk tur kha kan la hum ve thei don ani tu manan chan du lo chuan cheng sum ngai kan lei don ni hei chu kan commit to vai kan ti ve ngai tlat tin asong bol na po hi kan soyang khan entrepreneurship in mimal ti du tu na han emo za tan omti kan zir chiang to anni ho khan asong bol na heti a processing unit hi an din don ni chuan sarkarin atran puinga han holding nuaya mumal takena puyanga ti chuan a ching tu ten society an dinanga society member te ta chau sarkarin an lei dona society din dan turpo mumal takin sarkarin aduang don ani ti chuan atop lam kan nayanga atop khana na kan han soidu chu thil tam takan soya kan hlau ber chu mi puite beidon na khura lu ti le kan hlau ni chu wang chuan he policy hi voi le khata kan ti lo tling vek na thei don lowa ata tolin mumal takin work schedule mumal takin kan suyang khan kan kalpui dona ni za chung kum thum kum nga chung ti dur kan ho tu ten tu han an pe thok khat to chung te chu thulan ti hula mi puiten la ron shet ti ranga kan sarkar tu ka tang chuan ZPM ti ringo ta thei do don lo party dang telve na sarkar din kan tum to chumi kan du lo wanga mi pui sarkar din tum chu kan ni wangin huat na khak na thi na te kan ril rualo la omani chuan voini a hian i pai tha ila mi pui sarkar din turin in buat sayang tin atop tak tak na lom thu pakhat kan soilok du chu research wing member te khongai takin in thun mun tang khan lo ding ula chuan kan ti topang research wing member te kan policy duana tara tholok em te kha punite oma fuzuala pidikte khi ta khia ruat puya pidiki pakhat zok po anni ho kha behind the scene kan policy hlotin na tara thok tu te anni ti kha kan han se du ni kalome